Guys, please subscribe and help the channel get to 90,000 subscribers. Yeah! Welcome to my FANS Wethu TV. It's the Pathway Premiership. Polokwane City 1, Mamelodi Sundowns 0. I'm joined by the CEO of Langa TV, Ketabo. Ona Stivo. Yes. Bona Stivo. Ona le pina ngwe nkile ka opela ko Orlando Stadium. Pina gona. Yeah. E go shamponize. Wa tswa re re ba jele raba shebetja ka tlhogo ya mokoko e sena le molala. Re ba jele raba shebetja ka tlhogo ya mokoko e sena le molala. Raba shebetja ka tlhogo ya mokoko e sena le molala. Re ba jele raba shebetja. Matachi Limpopo ke mo gae ne ya ke tswa gona mo Limpopo mo wa understand bona wa bona that is why today wa bona akapara jersey aka ya Kaizer Chiefs ya tsebara mekhosi fan wa understand ene engwe tso modimo ne bona today ke ne ke tsama le ma orange manamune wa di tseba Polokwane City ene wa bona re dirile wa push na Steve heketla game ga ke di fanda ke ne ke supporta Polokwane City today ke ne ke tseba re Polokwane City tlo no win wa understand a ke ga no re mabane ba ndonorile a ke super sport ne kwatile ke bokae ke for yela ya rona wa understand mare come Saturday Sundowns come Saturday are jump magesi ka sibuye le bona wa understand because why bona magesi ba tseba re tlo no ba donora ka le baka la ba pharile brachare ene ba rentsha awa ke wa ke re Pirates ke bracharena a ke re Pirates ba re ke bona the biggest team mo South Africa a ke re ba re ke bona the biggest team ke bo magogo that is why ke re bracharena understand so re tlo ba raralla ko magesi understand bona Steve believe me or not magesi ro shapa 2 ra tswa mo yona bona Sundowns King Flop Sundowns o tsora se ba patele ngaka go botse wa bona re batlela wa ngwago a se ba patele ngaka wa understand tare sela se fedile no ga yela e tsamaile a ke re ba re gale ba ntse ba tsama ba re talent ona bongosi e vaile hambile se ba de vaile o tla bona ka Saturday le tleberire la bola ka tsanto tlhogo sharp Madiba Josi